wa phelago ke ena a tlang go re tlišetša thekišo ya di-product tša ga Dr. Mremi tša tlou tša baroka ka go rialo ke ya gona ka fale ka go yena ka kapa radio ka sona sebopego se mopapa thobela malome ka kapa ke go lotšha thobela nna le ka engwanešo sure re ke ra go lena aowa re gona man ya wa ya ga shefangedi man a monna ka kgeloga ka kušaro o boima bjale man potšišo ke gore re e gaša re tekwa re tikwešiša ebile re ba mohlala wa yona na nnete ke yona yeo malome ka kapa ya go feta nnete ka moka e leng gore taba yeo e rutang e tlogo e bontšha batho ba bantšhi gore pele o ruta batho swantse o etekole pele o lebelele tsela tša gago and then go ka lokiša tša gago o tlo kgona go lokiša tša ba bangwe mre ka lebaka la gore moetapele ga a swane le motho mang le mang baebile nngwe ge ke badile molago go Timothy wa mo mathomo mo go 3 e re moetapele e santse be motho e leng gore o laola ba gabo ka nnete ka lebaka la gore motho a ka se kgone go laola phetogo ya modimo a palela ke ba lapeng la gage goba ka lapeng la gabo jale sa pele no ba go no itebelela mekgwa a rena bjale ka baetapele ga go le taba mona ka kapa ke lebogile batheeletši ba motse community radio station le ka kua Facebook ka kua go Dr. Mremi ke a le dumediša ke a le tamiša ba bina diphoofolo ka moka tša boditsile tše di gabang ka dimpa wa le tamišago ke director reverend mopapa malefe go tšwa gona kua ofising ya ngaka Mremi goba professor Mremi jwa le hono ke tlile go le ruta ka ditaelo tše e leng gore di a kry-agala kua ga professor Mremi tše e leng gore batho ba bantšhi ba botšana ga ba kgone go kry-a dikarabo ba bangwe ba botšana ebile ba bangwe ba feletša ba tšea tsela tše e leng gore a se tša nnete ka taba di-product tšeo le hono re tlile go hlalosa ka botlalo gore batho ba kwešiše gore ge re bolela ka taelo tša kua ga Mremi re bolela ka taelo tše feng taelo tše ke bolago ka tšona ke tše e leng gore professor Mremi o ile re ga a dutše a ne le bagala ba le bakgekolo ka lebaka la gore ke motho a sedimo bagala ba mo fa dipheko tše bogale tše e leng gore di ka thuša batho mathateng a bona ka lebaka la gore matšhing a bolehono tate ka kapa go ba le probleme ya gore batho ba hloka maroko ka ga bona batho ba hloka maphelo a mabotse batho ba hloka tšwelopele go bona taba tše re lokišago mo pitšeng tše kgolo mo mananegong a rena tše dintšha tšona o kgone kwa gore ge o le motheletši mo gae o taelo tše re bolelang o ditheetša gabotse o kgone kwa gore o gabotse o hloka taelo ya mohuto mara le hono ke tlo ruta ka ditaelo taelo ya mathomo ke tlo go bolela ka yona mo ke pinki wa phediša ye leng gore batho ba kwele ka yona ba bangwe ba kwele ba bangwe ba e berekišitše mohlomongwe e ba bereketše ba bangwe ba re banna gabotse nna re tlo dia buang pinki wa phediša ke taelo ya mahlatse ye leng gore e thuša batho ba e leng gore ba ne di-business batho ba bangwe ke batho ba e leng gore ga ba ne mahlatse mo maphelong a bona batho ba bangwe ba ne mahlatse mara mahlatse wa bona o ka re a bipegile a ba kušore gabotse molato keng ba bangwe ba ne di-business di palela ke go tšwela pele taelo e kgona go dira gore ge o le motho o e leng gore wa kgwebo and then go tšwelela mo mahlong a batho ga ba etla go bona kgwebo ya gago mohlomongwe o rekiša tšeo di rekišago batho ba kgona go lebelela ka ihlole le botse ka lebaka la gore tate ka kapa go tlo go le bohloko gore motho a be le business re tseba a rekiša se a se rekišang ene a se rekiša ka boikgafo mara o kry-e le gore batho ba bošego ba fihlile ba thoma go senya taba ya business ela ya motho ola bjale taelo e kgona go thuša gore business e kgone go tšwela pele and then taelo e gape e thuša batho ba ba hlokago mešomo ke a tseba bantšhi ngwaga o šetše o thomile ebile gong bjale o fihlile mo o fihlile go gona ga ba kry mebereko ga ba tle ka kua ba tle ba kry taelo e ya pinki ka lebaka la gore bantšhi ba ne mahlatse ba porofitiwa mo ditseleng ba re ge re go lebeletše re bona mahlatse a gago mara mahlatse a ba makatša ka gore ga a fihle jale taelo ya pinki kry-ega fela kua ga professor Mremi taelo ye go fonne kua ga ngaka Mremi godimo ga dinomoro tše re tlo lefalang tšona kua mafelelong le kgona gore ge le founne mollo gona ba kgone go e romela ka mekgwa e mentši e ba e berekiša gona ka kua and then gape taelo ye e thuša batho ba e leng gore mohlomongwe o ntate and then o ka re o ba le leswiswi mo go wena leswiswi le le go le riang gore ge o ya meeting mohlomongwe gore ke a bolela ga o kwagale taelo e a se taelo ya go rwadiša motho batho ba e kwešiša a se taelo ya go rwadiša motho ke taelo ya go bula mahlatse ya motho ke tlo bolela gape taelo mo ka Z2 ke taelo e leng gore ke ya go nwa taelo ya go nwa and then go e nwele ke a tseba bontši ba lena bomama ka mo gae ba ne bothata ba sebabo ba bangwe ba ne bothata ba menkgo e leng gore ga ya loka ba bangwe kry-e le gore ba ba le dišo tše ntšhi goba sebabo se se ntšhi mo go bona and then ba bangwe gape ke bontate ka mola gae ba ba le bothata ba gore o kry-e le gore ga ba santse ba kopane le bakgekolo ba bona go no thoma go ba le monkgo o e leng gore ga wa loka taelo ye ya Z2 e kgona go thuša gore motho wa mme kudu le bomme kua tabeng ele ya lehlapo go kgona dilo di kgone go sepela gabotse wa kry-e dilo tša gona di sepela gabotse le mme ka lebaka la gore bontši ba bomme
o kry mme a tshwenya ke letheka ba se tsore ga botse theka le le diakeng taba ye ya letheka ke madi a mantšhi a e leng gore a tletse mo go wena a seng a loka a e leng gore hloka tabelo ya Z2 and then taelo ya Z2 go e kry-ile go kgona gore go e nwele o tla bona mme forogo ntate ka kapa a suela go bonala ga botse gore ke mme wa ka mogae ka lebaka la gore bontšhi ba robetse mo ba robetseng gona o kry motho o palela ke go tsoga forogo o palala le ko go suela jarata a tsore molato keng letheka shelela motshwenya ba bangwe ba tshwenya ke magetla shia o ka re madi a tintelane mo mmeleng taelo e kgona go thuša batho and then ba kgone go thušega kudu batho ba bomme ke swere gape taelo mo e bitswang gore ke lerumo la banna ke taelo e leng gore e thuša bontate ba e leng gore ba ne bothata ba dibabo mo go bona o kry le gore bontate ga ba re ba fatlha magotlo kampa go hlapologa o kry le gore go ba le monkgonyana mongwe ka rago ga botse kudu ba bangwe ba ne bothata ba di-STI mo go bona o kry le gore taelo ge yonile then dilo tse di kgone go sepela mo go wena ba bangwe bontate o kry a ne dišo tse ding go ba dikutu mo mmeleng taelo e kgone go phatlalantšha madi mo mmeleng a sepele ga botse gape taelo e thuša batho ka kua gae ka digwareng o kry le gore ka gae go ba le lethaba gobane go bohloko gore o le ntate o kry le gore go tsena ka gae and then o dilo dino ba ka mokgwa mongwe o kry le gore no mosadi o feletšane go lebelela ka mokgwa o mongwe a feletse bile a go naganela gore o ka re go ne mo o tswang gona gane bothata ke gore mo lethekeng mo go ne bothata ba madi a e leng gore ga a loka a e leng gore a mo go wena and then a go pališa gore taba tša gore tle di kgone go sepela ga botse ke swere gape taelo mo ye bitswang gore ke dibatana taelo ya dibatana ke taelo ya go orela batho ba bantšhi ba le probleme ya digateledi bošego goba ditoro tše di sa tleng ga botse mo go bona taelo e kgona go ba thuša gore mo ditorong tša bona ditoro di sepela ga botse le digateledi ba bangwe ba rwešitše maswiswi taelo ye e kgona go bereka gape o kgone e orela go e oretše toro tša gago di sepela ga botse digateledi di ba kgole le wena gape o kgona go itshuma ka mo jareteng o kry le gore ka mo ngakong gore ba le ba bošego gobane ba bantšhi ba tshwenya ke mešito mo godimo ga mengako ye e leng gore ga ba kweše gore mešito e tswa kae jale taelo ge o e tshumile and then ka mešito o tlo bona e homola and then ka mogae ka lebaka la gore dilo di gona mo jareteng di a sepela di ya go makatša o ne o tshuma taelo e and then fela dithokolosiwa memoya ya mebe e sa lokang ka mowe e kgona go boela morago banga ba yona gape mo ke na le taelo ya tlola fole taelo ya tlola fole e thuša batho kudu e tsamaya le taelo la pinki gantšhi ntate ka kapa e ke iria goba ge re iria ka kua officing re rata go e berekiša le taelo e ya pinki gore motho ga a hlapile ka taelo ya mahlatse and then ga a tlotse ka taelo ya tlola fole and then o kgone go lebelela ga botse kua bathong kudu bomme goba bokoko ba rena goba bopapa go rena goba botatemogolo goba ba abuti ba e leng gore ba bangwe ke bosesi ba rena o kry ba ya kua medirong ba apea ba bangwe motho o kgone wa modirong ga bua modirong gore na letsogo la ka le a baba ke lebaka la gore mmele wa gaga wa tia jale taelo ya tlola fole no itšhela ka mogare ga se o tlolang ka sona wa tlola ka yona then go tlotse o tlo bona kua gare ga batho ka lebaka la gore ba bangwe ba kry-a meleko ka taba ela ya go dumediša o kry le gore o fitlhile modirong and then batho ba ka sere ba re dumela wa phutha matsogo wa re gape ba nna go ne meleko o tlo no ba dumediša mara ke ka lebaka le o bona batho ba bantšhi ba ya medirong ge ba boa goba mo go tletse go batho and then ba bakala mebele wa bona o kry le ka mokgwa motho a re tsogo laka goba loto laka le a tshwenya taelo ye and then e kry-ga gona kua ga ngaka moremi ke e leng gore and then e kgona go go thuša and then e go thušitše re na gape taelo ya tokološi bontšhi ba batho ba ne ditokološi mo maphelong a bona tokološi e leng gore ba bangwe di senya tšhelete tša bona ba bangwe ditokološi di ba senyetša metse ba bangwe ditokološi di ba senyetša di-relationship ba bangwe ditokološi di senya mebereko a bona ba bangwe kore ke tokološi tše ke tše ntšhi tše e le go di tshwenya batho o mongwe o no ba le tokološi nngwe ya go tshwenya ke bothata ba bjala mo go wena kampa madila o kry le gore motho ga a fetse go gola tšhelete ga a ka nontšha 50 ranta fela goba 20 ranta tšhelete ga a sa bona gore ya kae taelo ya tokološi muthi o kgona go hlapa ka yona go hlapile ka yona o hlapa o bolela gore batho ba bantšhetše go morago and then ba ntloge morago tokolosi goba meleko e leng gore e nyaka o tla go nna ga e boele morago and then ke mo batho ba kgonang go thušega se senkgatlhang ka taelo ya tokološi thušitše batho ba bantšhi gobane go na le ba bantšhi ba ba tlišitšeng bopaki ba go kgontiša gore tšhelete bona be e sa dule and then jale gona e a dula and then ebile ke re batho taba ya tokološi ba e tseba gabotse thwi ba theeletše mo gae ba e tseba gabotse taba ya tokološi gore e gona ebile ya phela jale ke kgopela gore ba tle ba e kry-e gona kua ga professor Mremi and then ge ba e kry-ile o tlo bona maphelo a bona a sepela gabotse ka lebaka la gore go bohloko gore motho a bereke kgwedi ka moka and then ga a berekile kgwedi ka moka and then ga no re ke bereša tšhelete fela o no gola ka 31 ge di thoma di 3 ga a sane selo jale taelo ye ya tokološi muthi e kgona go thuša motho then motho a thušega go na le taelo ya meleko ye leng gore e gona ya go hlapa taelo ya meleko o kgona gore meleko ka moka ya go šetše go morago e sa lokago kudu bale ba tshwenyago ke taba ya di-accident o kry le gore motho
o ba le bothata ba dikotsi tse ntšhi nako ngwe o no gata moleko wawa o kry motho ba re thogile letsogo go butšha gore motho o thogile ke eng ba re motho o nowa ke meleko e batho ba sepelago le yona ye ba sa e lemogego jale mo ke tišitše taelo e msa ye professor mrame a nromileng yona gore ke tle ke kwalakwatše mo go batheeletši le babogedi ba rena kua Facebook ke molaetša wa gore batho ba santše ba gone taelo prof bagala ba mo fileng yona ya go thega koloi taelo ya go thega koloi e sepela le taelo ya go hlapa lebaka ke gore matšatšing a bolehono mogala wa ga mremi professor o lemogile gore go na le meleko e mentši ya dikoloi batho ba sepela ka dikoloi go diega dikotsi di awa ga ba tsere molato keng bjale taelo ye o hlapa ka yona ye go šireletša mo ka lebaka la gore go bohloko gore o kry o hlapile ka taelo mara o thegile koloi and then koloi ya modimo ya imelega ka lebaka la meleko e le go mo go wena bjale taelo ye ke combo ke taelo ye ya go hlapa e hlakane le taelo ya go thega koloi taelo ya go thega koloi e kgona go šireletša gore koloi godimo ga dikotsi e seke ya go affecta gape dikoloi o kry le gore koloi batho ba go šetse morago metlhe le metlhe ba nyaka go e utswa and then taelo e kgona go šireletša seo jale tše ka moka tše di kry-ega gona kua ga professor mremi ga matlala ramšebo se batho ke nyakang go ba lemoša sona ke gore professor mremi o dula ga matlala ramšebo kgauswi le mmabologolo le seabuswa professor mremi o dula poleke ba bitša gore ke ga matlala ramšebo professor mremi o bereka metlhe le metlhe and then professor mremi go e tla go yena o tla e le forogo ka lebaka la gore go a tlala then go fihla o tlo kry-a banna mola gating ba tlo go ngwadiša gape ke rata go lemoša batheeletši le babogedi ba rena gore go na le mokgwa mongwe re a o berekiša wa go buka gobane re lemogile gore batho ba bantši ba tswa kgole o kry-e le gore motho o fihla mo ka 10 and then motho o fihla mo ka 10 motho wa modimo ga a rata gore a fihle mo tlogile mo a tlogileng gona ke kgole ga a fihla mo ba mmotšaraoa gape mo o tlo o thušega mara o kry-e le gore motho o tloga kua go rena ka boma 4 and motho motlho mongwe sa ya kgole jale re berekiša mokgwa wa go buka jale dinomoro tša ga mremi ke tše di latelago tše le ka difounelago ga ke thome ka dinomoro tšela tša di-product gore di-product le di-order kae and then le tlo kgona go bolela le mang o e leng gore o tlo kgona go le thuša le tlo kry-a mokgekolo wa professor mremi gona kua gae kua o tlo kgona go le botša gore di-product ge le dinyaka le di-order jwang putšo ngwe le ngwe le ratang go e botšiša le ka no e botšiša mo nomoro tše ke 071 398 1508 071 398 1508 nomoro tše go di founela e no ba go no botša gore be ke kgopela taelo ya mokhuto goba mohlomong go gone taelo tše ke tše ntšhi tše ke di badilego ga di a fihla mafelelong ne ba le gore ka lebaka la nako ke no re ke bale and then re tle re kgone go tsena lenanegong jale le ka botša gona mo go mmao gore mme re kwa ba re go ne ditaelo ka moo ge e le gore go ne nngwe a ka e bala mo and then wa e hloka o kgona go founa o botšiše and then o tlo kgona go araba mmao nomoro tše dingwe gape tša ngaka mremi mohlomong ge le nyaka go buka ke 060 959 0303 060 959 0303 goba 079 170 9862 079 170 9862 goba ge o ne le complaini o ka founela nna mo go 072 133 6761 072 133 6761 nomoro ye le no founa ge le ne le complaini mohlomongwe godimo ga tše di ka beng di le tshwenya mohlomongwe founne ba sware founu o kgona go founa re ilokiše goba ba go file ditaelo mohlomongwe a o ne kgotsofalo o kgona go founa and then re kgone go thuša gape dr mremi o kry-ega mo laltakeng la Facebook go dr mremi ke mo o tlo kgonang go bona mmereko wa ga botse le gore o wa kae go swana le mokibelo ka mokibelo re ya moloto re goroša dimpho kua moloto ka sontaga re ya ga matlala lekgwele re o thuša kgoro ya ga mawela jale ke mo e leng gore le tlo kgona go bona gona go bala ka no ya mola YouTube la nor dr mremi le tlo kgona go bona mmereko ya dr mremi ka botlalo thobela ke lebogile nako ye le mphile go yona malemo ka kapa ke re mošate ke mo ke tswa go gona thobela re a leboga mopapa re a leboga hle
ei maina botlola o fole ke gale batho ba sakwe botlola o fole a ka kwa o bolela ka lerumo la banna mongaka gomme ke boletse ka lona malome ka kapa lerumo la banna ke taelo e leng gore e thuša banna ke gore ke nyaka go e bea gabotse batho ba ikwešiše ya a kere go thoma re lerumo la banna ba borena ba lebeletše kua digwareng fela ya taelo ye e thuša batho le dibabo le a mang a mathata a banna a re kopana lona mo mmeleng o kry o le monna o tshwenya ke kudumela o kry o le ntate o tshwenya ke monkgo mongwe le gore a o gabotse o no kry le gore ntate o no hlapa gomme bjala ga fetse o hlapa gape after 10 minutes o boetse monkgong o mongwe se gabotse ke mola bo mokgekolo ka gae ntate ka kapa ba thoma gore aowa gape ja mokhuto ke bothata ganeng taba ye e cleana motho ka mogare o kry le gore motho nako ngwe o ne le teng e leng gore ga e gabotse then e kgona go thuša jale ye e leng gore motlho mo batho ba ka ba e lebeletše ke taba digwara le gona ka mo digwareng e a thuša ntate ka kapa o tlo bona ka gae go e ba le lethabo ka lebaka la gore banna bantšhi go bona letšatši le subela ba reno yo ene le subetše yo ke lebaka la gore ba tšhaba gore ka kua re botlho re botšhiwa gantšhi gore bana gape bjale ke nako re tlo dia bjang bjale mo o tla no kry-ang o makatša ke monna wa lapa a ne le mosadi le bana letšatši le sobela ebile le monyama o swara a sa bolele ka taba go a ka gae e ba bothata ebile kudu rena ba dikoloi kore o sepela ka koloi o kopana le ntate ka 11:30 o swere le botlelo wa iputša gore mogala bo gabotse mare nto e mo tshwenyang kudu ka mokgo ke eng wa kry-a le gore ntate wa modimo ga se ena bothata ke gore mabona timing thobela jale re kgona go thuša and then taelo ye ya lerumo la banna a ine mokgwa o leng gore ga wa loka mo mothong ge motho a kry motho pele re tlo tseba gore o kry-enwa treatment santse re tse rona ya mohuta mang re kgone mo fa measurement wa gore ya mohuta o enwa so then gore ka gae go tle go kgone go sepela ga botse thobela ke go lebogile mopapa ke go lebogile modimo ya phela go hle ke a leboga latela melao ka moka ya tsela gore go fitlha o utsa community radio station mogala wa gago wa di tloga di kwagetse gabotse magagesho a re emeleleng ka maoto ke moka re ema emele maphelo a rena re lwele maphelo a rena gore a dule a le gabotse batho ba dule ba le active ba kgona go dira mebereko ya ka gae ka ntle le go tepetha matheka jwalo re ya leboga ke be ke bontšha mo gore wa tseba ka kapa ruri go tloga go kweša bohloko e le ruri gomme le bana ba motho wo e lego moruti kerekeng ye e rilego moruti wa go aga malapa moruti wa go hlola khutšo ka malapeng moruti wa go bolela ditaba tša lerato e fela lapa la gage dilo tšeo di sa le tsebe ka kapa malapa a mantši ge re bolela ka lerato re bolela ka ntwe e leng gore ka malapeng a mantši ga e gona ge re bolela ka khutšo re bolela ka ntwe e leng gore ka malapeng a mantši ga e gona ge re bolela ka lethabo re bolela ka ntwe e leng gore ka malapeng a mantši ga e gona mma moruti ke go kwela bohloko
bana ba moruti ke le kwela bohloko ka baka la gore le dutse ka gare ga dikereke tše di rileng le thieleditše papa go lena wo a reng ga a ema ka kerekeng kapa a ntšha sefela kereke e duma le thieleditše mmago lena e le go mma moruti wo a reng ge a emelela ka kerekeng kereke ya kwa bose ge a ntšha sefela ka kapa kereke ya duma ba moya ba tsogelwa ke meboya e fela sa go tla go kweša bohloko ya ba gore mme wo wa mma moruti wo kapa ntate wo wa moruti ga ya go bula molomo wa gage a gaša ntwe e leng gore ka lapeng la gage ba swere ke tlala ya yona o mma moruti o moruti o gaša lerato ka lapeng la gago ba swere ke tlala ya lerato o gaša hlompho e fela ka lapeng la gago ba swere ke tlala ya hlompho wa gaša lethabo leo e lego gore ka lapeng la gago ba swere ke tlala ya lethabo o e tšea kae kapa o se tšea kae sebete sa go kweša lapa la gago bohloko ka tsela ye e le ge o bolela maaka ka gare ga kereke o ruta batho ntwe e leng gore ba go kwa gabotse ba tlo e tšea ba iša ka malapeng a bona ba phela ga monate le basadi ba bona le banna ba bona le bana ba bona e fela wena go o boela ka gae wa boela ka gae o se wa khuparetša selo lentšu la modimo le re o se ke wa lebelela se motho a se dirago e fela tšea se a se bolelago theeletša se motho a se bolelang o tšee se motho a se bolelago o se ke wa lebelela ditiro tša gagwe e fela rena re ya go tseba o le moruti o le mma moruti gore o tloga o na le lerato ka gare ga phuthego ya gago o tloga o na le lerato le hlompho le boikokobetšo ko strateng e fela ge o fitlha ka gae ga go ne le nako ye o kgonang go kgoboketša lapa la gago wa re bana baka a re tseneng sekhutlwaneng e re rapeleng na o tla ba botša jwang ka baka la gore ga o ba bolediši bana ba o tla ba botša jwang ka kapa radio ka baka la gore e sa le tsupulelana melomo le mosadi ya gago e fela ge batho ba feta strateng ba go dumediša ka title ya gago ya boruti ka kapa radio o ntšha meno a mašweu wa tloge o re ka mogau wa modimo re phedile na o rapela modimo o mofe wa go timileng letswalo ka tsela ye na o rapela modimo o mofe wa go timileng dihlong ka tsela ye na o rapela modimo o mofe lapa la gago le go bala ka tsela ye le go batša ke lerato le o le fang setšhaba e fela ka lapeng la gago lerato leo le se gona ka kapa na o se tšea kae sebete sewe sa go gobatša lapa la gago ka tsela ye ntate wa ka lapa la gago le ya gobala mosadi ya gago o a gobala monna wa gago o a gobala bana ba gago ba gobala na o palela ke eng ke gore se o se išang kua ntle se phedišago batho o palela ke eng go se tliša ka lapeng la gago mosadi ya gago a dula godimo ga mabobo a lerato a dula godimo ga mabobo a lethabo a dula godimo ga mabobo a khutšo ke a botšiša modimo wo a go tsenang ge o le ka gare ga kereke kapa a go tsenang ge o tsamaya tseleng na ge o tsena ka lapeng la gago o timetša ke eng lenyelo ile le timetša ke eng modimo wo o timetša ke eng ka baka la gore ka kapa radio lerato ke ntwe e nyakang ke mang le mang lethabo ke ntwe e nyakang ke mang le mang o ikokobeleditše phuthego ya gago o ikokobeleditše batho ba strata e fela o palela ke go ikokobeletša lapa la gago ntate ka kapa ba gona bomme ba e leng gore ba kereka bontate ba gona ga ba kereke
motho wa mme a kgona go tšea lerato a lefa baruti, a tšea hlompho a efa baruti, a tšea boikokobetšo a bofa baruti. E fela hlompho ya mmeo e tseba ke baruti fela, monna gage ga a itsebe. Lethabo le a thabang ka lona ga a bona baruti le tseba ke baruti, ka lapeng la gage monna gage ga a le tsebe. Ka kapa go kweša bohloko gore o bone o sa boledišane le mosadi ya gago kapa le monna gago, e fela o bone ka mokgwa a communicateang le batho ka gona ka lethabo le e leng gore wena ka lapeng la gago o a le duma gore o ka re le ka ba gona lerato le monna wo meno a segišang batho ba le ka ona a ba bontšhang ona. Ke duma go bona meno a monna wa ka kapa ke duma go bona meno a mosadi wa ka. E fela mme wa ka meno a monna gago ka se a bone ka baka la gore monna gago o phela maaka. Monna gago se a se rutang batho se a mo palela. Monna gago ga se moruti wa nnete, ke moruti wa mmakaipea. Moruti wa gago title ya gage ya boruti ke dinaka tša go rwešwa. Motho wa go laola ke moya wa modimo, o dula a hlwekile moyeng wa gagwe. Motho wa go hlweka moyeng wa gage o ba le khutšo. Motho wa go hlweka moyeng wa gage o ba le lerato. Motho wa go hlweka moyeng wa gage o ba le boikokobetšo ka kapa radio. O moruti lapa la gago le a tlaišega. Ke ka baka le o tla bonang bana ba baruti ba bantši ka kapa ya radio ba tineletše ka madila, ba tineletše ka maphelo a strata, ka baka la gore re swanetše re makale ka kapa re a makala. E fela e ya go botša gore monna wo wa moruti wo kapa mme wo wa mmamoruti, thuto ye a e rutang kua ntle ka mo gae ka mo e a hlaela. Ge o le moruti kerekeng e ba moruti le ka lapeng la gago. Ge o le moruti kerekeng e ba moruti le ka lapeng la gago. Ge o le bishopo kerekeng e ba bishopo le ka lapeng la gago. Ge o le ka mo lapeng la gago ka mo, o seke wa hlobola purapura ya bobishopo, wa hlobola purapura ya boruti, wa šala o le ntate fela wa lapa, papa go bana, monna mosadi. E ba moruti le ka lapeng la gago, o diše bana ba gago ka lerato la modimo, o diše bana ba gago ka lethabo la modimo, o rute bana ba gago boikokobetšo. O moruti ka kapa o moruti. Bana ba gago ga ba kgone gore ge ba kry-a o dutše le bayeng ka ga gago ba dumediše bayeng, ba no feta ka baka la gore ga se se o ba rutileng sona. Ntate wa moruti, mme wa mmamoruti, e re ke go botše, e re ke go botše, wa e bona khutšo ye e tletše mo malapeng a e lego di-membera tša kereke ye o e tsenang ba inyanya go wena. Bona ba tšea se wena o se bolelang ba ya go se phethagatša ka lapeng. Ge ba fitla ka gae batho ba ya ba bomme ba merapelo ka ga bona. Ka kapa go na le lapa le lengwe ke lapa la mmamoruti le ntate moruti, e fela ga go ne tšatši le batho ba ba ileng ba kgobokana ba rapela mmogo, ba kgobokana ba ntšhadifela mmogo, ba kgobokana ka kapa ya radio, ba botšana bohlokwa ba thapelo, ba botšana bohlokwa ba hlompho, ba botšana bohlokwa ba lerato, ba botšana bohlokwa ba lethabo, ba botšana bohlokwa ba boikokobetšo. O moruti ka lapeng la gago. E fela tšatši le bana ba ba gago ba go kwang o preacher word of God, ke tšatši le o leng ka gare ga kereke. Na o reng le ka mo lapeng la gago ka mo le sa je thapelo, la nwa thapelo, la sepela thapelo, la bolela thapelo? Moruti seo o ka se kgone ka lebaka la gore ka kapa ga o mo nneteng, o ruta batho maaka, o phela maaka.
malapa a mangwe a phela ka dithero tša gago, malapa a mangwe bana ba kry-a mahlatse ka matsogo a gago a wena o rapellang bana ba malapeng a mangwe ka gona. Na ntate moruti ke na le potšišo, ntate moruti ke na le potšišo, na bana ba gago e sale o ba swaraneng ka matsogo o ba rapelela? Bana ba gago e sale o dulaneng le bona la bolela ka modimo ka mokgohlong o bolela ka gona go ne le ba malapa a mangwe? Na lapa la gago moruti e sale e ba neng mo o ileng wa ntšha sefela ka lapeng la gago, wa backapa ke mosadi ya gago, wa backapa le ke bana, wa ba ruta tsela ye ya thapelo? Ke a bušeletša ka kapa radio, ka kapa ke a bušeletša ke re that is why bana ba baruti ba sa tsene dikereke, ka baka la gore ga ba bone bohlokwa ba lentswe le papa a bona a le gašang bošego le mosegare, ga ba bone bohlokwa ba hlompho ye papa a bona a e ba gašetšang yona bošego le mosegare. Ka kapa ya radio ga ba bone boikokobetšo bo papa a bona a bo rutang bošego le mosegare ga a le kua ntle. Moruti ke re ke neng la mafelelo mo o ileng wa swara bana ba gago ka matsogo a gago, ka kapa a radio ka matsogo a gago wa ba rapelela? Ke neng mo o ileng wa ntšha sefela o moruti ka ga gago le ge leja le rapele, mara kua kerekeng le kua meletelong ya mahu le meletelong ya go fapafapana ka kapa a radio o moruti wa mathomo wa go gopotša tafola ya baruti gore a re šegofatšeng tafola ya dijo, a re šegofatšeng dijo tše. E fela ka lapeng la gago taba yeo moruti ga e gona. Ba no go fa metsa go hlapa, wa hlapa matsogo, wa thoma wa potoka bogobe ba go thunya muši. Na letswalo la gago le reng? Ka baka la gore nna ke le ka kapa ya radio moruti kapa ke re modimo wo nna ke mo tsebang o no dula apešitše motho letswalo ge motho ka kapa ya radio a dira se e leng gore ga sa swanela. Ke ka baka le o tla kry-ang batho ba bantši ge ba fetša go wela melekong o tlo kwa motho ka boyena ka kapa a radio ka boyena a rene letswalo la ka le ganne ka kapa a radio, mane letswalo la ka le ganne ka kapa ka gapeletše. Gape mo nna ke gapeleditše ke no tlile letswalo la ka ntše le mpotšiša gore na o ya kae, ke no tlile mo ka kapa letswalo la ka ntše le mpotšiša gore ga botse kua o ya go dira eng, mara ke ile. Na jwale wena ke modimo o mofe ke lenyeloile lefele le go dišitšeng bošego le mosegare le go hlokišang letswalo la gore o no rule moruti, o no ja magobe, o no ditee ka ga gago se wa rapela? E sa le o rapelaneng le balapa la gago? Ka kapa ke a botšiša, ka kapa ke a botšiša, e sa le o tšeaneng bana ba gago wa ba bea fase wa re bana ba ka ge re bala lengwalo la gore o bo o kwe moruti ga a šireletša ka kapa radio a šireletša taba ya gore ka ga gage ga go ne bana ba ba tsenang dikereke, o kwara wa gape ye maswi ga e itswale, ye maswi ga e itswale. Bana ba e leng gore batswadi ba bona ba kereka ebile ba wa tseba go bose jwang ka kapa radio, wa tseba go a tsefa go bose, o tla swikirega o le moruti o re ge o re kgotso ga e be le lena mma moruti le go mosadi ya gago a bitše amene a e bitša a tee kwa gore ye kgotso ye e bitša ke monna ka ke papa go bana ba ka ke moruti wa ka ebile ke moruti wa lapa la ka. Go bose jwang ka kapa gore o re o le moruti ka kapa a radio o kry o lebeletše bana ba gago ka kerekeng ba apere diaparo tša kereke ye o e tsenago kapa ka kapa radio le ge ba te kaparetše diaparo tša gae ba se ba apara uniformo ya kereke, e fela go o le moruti man ka kapa o kwa bose. Wa tseba it was 2009 or 2010, between 2009 and 2010 ke gopola ke botšiša moruti wo mongwe ke re go yena
ka baka la gore o tlile mo kerekeng o nnoši, o tlile mo kerekeng o nnoši, bana ba gago ba ile jwaleng. Na ge o ka re o sa bitša kgotso gona ka mo, o tloga o phediša mašaba, ba go botša gore morwago o rwele ke ambulance a elwa kua jwaleng o ile sepetlele, morwago o hlabilwe ka thipa jwaleng, morwago o swerwe a utswa kae. Na moruti o tlo reng? A ntebelela a re ka kapa o botšiša nna ka re moruti ke botšiša wena. A re ka kapa bana ba re palela. Ho wena o palla ke bana ba gago, mara o kgona go gruma ba metseng. Ke a tseba gore moporofeta ga nka tumanageng ya gabo, e fela wena tšwela pele go dira se se lokileng mo go batho ba, ka kapa le kobja e sa le lenanana, le kobja e sa le lenanana ka kapa radio. Ntwe o swanetšeng o e dire nke o no re bana ba e sa le ba bannyane o ba rute gore ka mo gae ka mo, ge e re nako e so ka kapa radio re ntšha sefela ra rapela. O moruti ka lapeng la gago, o ja o sa rapela, o robala o sa rapela, forogo go o tsoga ga o leboge go bona tlhabo ya letšatši, o tsoga ka ditshele le go omanya bana, o tsoga ka ditshele le go omanya mosadi, o tsoga ka kapa mane. Na modimo o kae? Modimo wo o mo preachang bošego le mosegare o kae yena? O ba a le kae ka nako yewe ge wena o potoka magobe moruti o sa hlapa matsogo? Le ge o hlapile ka kapa ke nyaka gore o sa rapela. Gape a ke tsebe ka kapa, ga ke tsebe, mara ke tseba e le gore dijo tše dingwe le tše dingwe tše ba di tlišang mo pele ga gago mo, o swanetše o di kgopele, o swanetše o di kgopele. Moruti wa nnete ka lapeng la gage ga ba roba le ba se ba rapela, ga ba je ba se ba rapela. Ke bolela ka moruti mo. Moruti ke rata go bušeletša potšišo ye ga mmalwa. Na o felleditše neng ka matsogo a gago a boruti? O felleditše neng go swara bana ba gago o ba rapelela? Moruti o felleditše neng go tšea di-CV tša bana ba gago ge ba ya makgoweng kapa ba ya go di-submita kae? Moruti ka letsogo la gago o tšee di-CV tša bana ba o di rapelele, ba ye go di-submita o di rapeletše. Ga o e dire ntwewe. Bana ba gago ba kgona go tla ba etswa makgoweng, bana ba gago ba kgona go tla ba etswa makgoweng. Ga o ba amogele ka thapelo wa leboga modimo gore o ba tsamaišitše ka dikoloi tša mollo ka gare ga ditsela tša maphefo mo go hlagang dikotsi bošego le mosegare, e fela modimo a tšea ngwana gago ka gare ga mpa ya Johannesburg, ka gare ga mpa ya Pitori, ka gare ga mpa ya Polokwane, a mo goroša ka lapeng la gago, lapeng la batswadi. Ga o leboge, ga o leboge modimo. Bana ba ge ba boela makgoweng, moruti o felleditše neng go ba kgopella ditsela bana ba, gore lenyelo ile legolo la baporofeta le ba etepele le badiše go fitla ka gare ga mpa ya Johannesburg, go fitla ka gare ga mpa ya Pitori, go fitla ka gare ga mpa ya Polokwane. Ga o dire jwalo moruti, wa tseba gore lebaka keng? Lebaka ke le tee fela. Boruti ba gago ga bo adiša ke moya o mokgethwa. Ge motho title ya gage e dišitše ke moya o mokgethwa, o tseba di-duty tša gage. Mmereko kapa di-duty tša moruti ke go bolela lentšu nako e kgolo le e nnyane mo a dutšeng. Jwale ka baka la gore moruti nako e ntši o e tšea ka ga gago, ene ge o le ka ga gago lentšu la modimo ga o le bolele. Wena go ra gore mo bekeng lentšu la modimo o le bolela ka Laboraro,
le ka Sontaga fela wena lentšu la Modimo o le bolela ka Laboraro le ka Sontaga fela. Musi bana ba gago ba tla swara ke tlala ya dilo ka moka, ba tla swara ke tlala ya thapelo, ba swara ke tlala ya go rutwa hlompho, ba swara ke tlala ya go rutwa lethabo, ba swara ke tlala ya go rutwa boikokobetšo kaka. Boikokobetšo na thuto ye o e rutang batho na o palela ke eng ko go iphela ka lapeng la gago. Gape ge o le moruti ka kapa ga o moruti ge o le kerekeng fela, o moruti le ge o sepela mo lefatsheng la Modimo. O rwele title ya boruti, le ge o le ka lapeng la gago o ka no ba monna mosadi ya gago, o ka no ba papa go bana ba gago, e fela o moruti wa lapa la gago. Phethagatša mmereko wa gago wa boruti le gona ka mo lapeng la gago ka kaparedi. Phethagatša title ya gago ka mo lapeng la gago ka mo. Bana ba gago, ditlogolo le ditlogolwana, mosadi ya gago a tsebe gore ka mo re ja thapelo, re bolela thapelo, re sepela thapelo, re hlapa thapelo. Go ne moruti o mongwe ka kapa ya radio, ebile ge a le ka gare ga kereke ga a kgone go rotloetša kapa go hlohleletša bana ba e leng gore o ba bona kerekeng mehle le matšatši. Sa gage o tla thoma go kodutla bana ba, a ba tshwenya ka mogare ga kereke ka mo gore e le ge a ba gapeletša kapa yena a re o nyaka gore ba latele molao wa kereke ye yena a e tsenang kapa kereke ye e thomileng ke yena. Ene batho ba go bona moruti, batho ba go bona gore bana ba ga o ba tlaiše ka baka la gore o nyaka go ba ruta gore ba latele molao. Batho ba go bona gore o tlaiša bana ba gore ba ngale ka mogare ga kereke ka mo, ba ye go phela diterateng jwale ka bana ba gago. Ba go bona gore o tlaiša bana ba ba Modimo gore ba ye majwaleng ba swane le bana ba gago. Rapella bana ba gago, rapelela lapa la gago ntate moruti. Ruta lapa la gago go phela ka thapelo, ruta lapa la gago boikokobetšo, ruta lapa la gago hlompho, bobotse bo phuthego e go tsebago ka bona, tšea bobotse bo phuthego e go tsebang ka bona, ebile e go tlotlago ka bona, ebile e go hlomphang ka bona ka kapa moruti borwale o boiše ka gae, borwale o boiše ka lapeng ka kapa radio. Ke a tekwa ka kapa a re pheleng bophelo bo e leng gore batho ba re tseba ka bona, batho ba re lebella ka bona, batho ba re hlompha ka bona, batho ba re thabela ka bona. Nako e ya sepela, nako e sepetše, e fela ka kapa radio. Nnete ya go di feta ka moka ga tšona, nnete ya mankgonthe di a kgokgo. Moruti ge o tsena ka lapeng, o seke wa hlobola title ya gago ya go ba moruti, o seke wa hlobola title ya gago ya go ba bishop. E ba bishop ya lapa la gago, e ba moruti wa lapa la gago. O rute bana ba thapelo, o ba balele mangwalo. Ge o le kobile e sa le lenanana ka kapa radio, a go ne ka mokgwa bana ba ba ka go tšwang ka matsogong. Bothata ba gago o tlogela bana ba atella baagišane, wa tlogela bana ba fetolana le bosesi ya bona le bo abuta bona ka mokgwa ba ratang. Mola ba godile, mola le omile ka kapa le omile, wena wa nyaka go le šomiša jwale ka le boleta. Le kobja e sa le lenanana, le dubja e sa le boleta. Modiši wa dikgomo o tšwa natšo šakeng, o ka se re o diša dikgomo wa re ke tla di kry-a sekgweng kapa tšona di tla kry-a nna, di tlo timela ka kapa di tlo timela dikgomo tše ka baka la gore o modiši wa tšona mara ga wa di diša,
o di tla nkry-a sekgweng kapa nna ke tla kry-a tsona sekgweng ka kapa di tlo timela ke ka baka le o leng moruti le bana ba gago ba timetseng ke ka baka le o leng moruti le mosadi ya gago a timetseng ke ka baka le o leng mma moruti le monna gago a timetseng ka baka la gore ka kapa ga o modisiyo bolo ga o modisiyo bolo ka kapa ga o ne lerato ga o ne le thabo o ruta khutso ye e leng gore o palela ke go e phethagatša ka lapeng la mmago ga o boledišane le dikgaitšedi tša gago wena le bo morwa rrago ga le boledišane ebile ga le nyakane ga le tsenelane mara mehle le mehle o ruta khutso ka gare ga kereke na ke khutso ye feng ye o e rutang batho o ruta batho ka lerato le o palelang ke go lefa bana ba mmago kore ga ke sa bolela ka mosadi ya gago ka kapa ga ke sa bolela ka bana ba gago ke bolela ka bana ba mmago ka kapa ebile o rutile le bana ba gago gore rakgadi a lena wa kae le seke la ya kua go yena ka dikoloi o tlo ngatha dikoloi mehlala moruti o rutile bana ba gago go se tlo ba sa ya ga genu ka baka la gore o ba rutile gore mokgekolo kokwa bona e le go mmago ga ba rate ebile o a ba loya na ke modimo o mofe wo o mo tshepileng ke modimo o mofe wo o mo rapelang gore a go hlokiše letswalo ka mokgong ka kapa nna ke tseba e le gore letswalo ke lona le le guidang motho letswalo ke lona le le botšang motho gore jwale o a di gagatla jwale motho a no tšwela pele a di gagatla ka baka la gore o rata go di gagatla mara letswalo la modimo la mmotša gore ntwe o e dirang kapa mo o sepelang gona o sepela tseleng e rong ntwe o e diang o dia ntwe rong he banna moruti dumela moruti ke ya go tamiša ka kapa ya radio lefase le ga le nyake gore o phele maaka rena o ka no bolela maaka mo go rena e fela tseba gore e bana o fora modimo wena o fora modimo o phela bophelo ba maaka ka leina la modimo o ruta batho ka modimo o e leng gore wena o palela ke go mo seva o palela ke go seva modimo wena ka kapa re a tseba gore polelo e re re seke ra lebella se motho a se dirago e fela re tšee se motho a se bolelang nna re ne taba ka kapa radio o ruta nnete re a itšea re ya go išomiša ka malapeng a ga borena ka malapeng a rena e fela na lapa la gago le kwa bohloko ga kakang ge le kwa o eme godimo ga pulpiti o ruta lerato le e leng gore ka kapa radio o tlogile ka lapeng la gago o sa boledišane le mosadi ya gago o sa boledišane le monna gago ebile o sa tsebe le gore na bana ba gago ba kae o ruta lerato ka kapa o ruta boikokobetšo mo e leng gore boikokobetšo le lerato le lethabo tše o di rutang mesong ya letšatši lewe o rutang ka lona o kgotlile mosadi ya gago ka monwana mo phatleng wa mmotša gore ke tla go dia ntongwe ye e leng gore bageno ba tla go llela na ka nako e o šupa ngwana mosadi o mongwe ka monwana o mmotša tše o tla mo dirang tšona tše dimpe na modimo o rutang ka yena o ka yena modimo wo o rutang ka yena o ka yena ge o ruta bana ba gago gore ba seke ba ya ga genu borakgadi ya bona ba tlo ba loya ba seke ba ya ga genu kokwa bona o tlo ba loya ba seke ba ya ga genu ka baka la gore kua batho ba no dula ba enwa jwala ba du eba gane jwala bonwa ko wena na o moruti o palela ke go ya lapeng la ngwaneno e le ge a go boditše gore ke na le tienyana ka kua gae e ka ba ya go phasa e ka ba ya go bula maswika ka kapa e ka ba tienyana fela ya ditebogo mohlomongwe o hlabile pudi kapa se sengwe o dutše ka lapeng la gago e fela o a tseba gore ka nako ye nna ke dutšeng ka mogaka ka moo kua ga kgaitšedi ya ka go a kgatlampana kua ga morwarre go a kgatlampana kua lapeng la motswadi ya ka go a kgatlampana
o dutse ka lapeng la gago, na letswalo la gago le reng? Na seo beng o se ruta batho kua gore bana ba motho ke go ratana, bana ba motho ke go fana thekgo, batho ge ba nyalane ke go ratana, ba thabišana, ba hlomphana, ba kwelana bohloko. Na wena o palela ke eng ke go phela ntwe o e rutang batho ba bangwe? O palela ke eng go phela ntwe o e rutang batho ba bangwe? Ka kapa ke kwa bohloko ge ke botšiša potšišo ya gore moruti ke neng la mafelelo mo e leng gore o ile wa bja bana ba gago matsogo wa ba rapelela. Bana ba gago ba be ba tlile ba etswa makgoeng moruti go tšwa diplekeng tša go fapafapana mo ba berekelang gona. Ke ngwana o mofe wo o mo rapeletšeng e le ge o mo lebogela ditsela gore re a leboga Modimo go tloga lefase le ngwana a tlogileng go lona go fitla mo Modimo re a leboga. Ge o lebeletše TV o bona ka mokgwa batho ba kereileng dikotsi ka gona, ba bangwe ba go betše, ba bangwe ba tlhokofetše, ba bangwe Modimo o ba phološitše dikotsing tšeo ka kapa ga ba go bala, mara dikoloi ga di ne bobona. O nagana gore wa gago o phulogile jwang gore a ba fihle gae ka koloi ya tlileng ka yona ntle le go kry-a kotsi mo tseleng? O moruti wo mo jwang wa go se tsebe go leboga mogau wa Modimo wo o lotileng ngwana wa gago wo go tloga lefaseng la Gauteng go fitla ka mo lapeng la gago? O moruti o mo jwang wa go se tsebe go leboga mogau wa Modimo ka kapa ke ya go botšiša? Ke ya go botšiša moruti, o felleditše neng go rekela lapa la gago tša go ja? Moruti o felleditše neng go rekela lapa la gago tša go ja nke le no ja le le family ka moka ga lena le dutše tafoleng ye tee? O ba botša gore kapa o ba swantšhetša gore ka nako ye Morena Jesu ba bangwe ba mogana ba re a ba botša gore go tlo fitla nako mo e leng gore ba tlo molatola, ba gana ba re Morena re tlo hwa le wena, bana ba ka le mogatšaka ba be ba dutše go swana le nna ge ke dutše le lena so, ba ija dijo mmogo. O feleditšene? O ka se e dire moruti, o ka se e dire, ke a gana ka lebaka la gore o rwele title ye ba no fitlhileng ba e bja magetleng a gago ka baka la gore moruti o ne vene, Modimo go ratile go file vene, o kgona go nametša phuthego mahala, wa ba iša meletelong, o kgona go nametša phuthego mahala, o kgona go ntšha tšhelete ka gare ga kereke, wa kgona go thuša mola le mola. Jwale ba go kgethile gore o be moruti ka baka la gore o contributa too much, mara legodimo ga la go saena jwale ka moruti. Legodimo ga la go saena jwale ka moruti ke ka baka le e leng gore di-duty tša boruti di ya go palela ka baka la gore legodimo ga le go tsebe, legodimo ga le go recognize. Ge ba tšhela moya o mokgethwa wo o swantšeng o ye baruting, wena ba go tima, ka kapa redi ga go ne bothata felo ka kapa. Ke lebogile, ke pota ka fa ka mabenkeleng ka fa gomme ke no re wena Makoti anke o no re fie. A o na le mathata a selapa, malwetši a go fapafapana go akaretša le a bong, Profesa Ngaka Moremi Tloutša Baroka o gona go go thuša. Profesa Ngaka Moremi o thekga dikoma le metse ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana, e ka ba setšhupje, sendau, sepedi le sekereke. Ga se tšona fela gape